Ngasi kay sangsa. Naba pharaban natro. Phari hadar. Mayam hojik si winter ina akoigi samkhong sida yamna dry oiba adagi hakatjaba adagi dandruff kumba leiba mayam thengnei dana adu si phana ba koina anti dandruff shampoo mayam thoidana adu yu sijinna ko adu sijina kan akoi shamje yamna dry oiba dal oiba gumba adum basu thengnei dana adagi akoina yumda DIY tawraga de akoigi lemon gumba ginger gumba gang sijinna raga semaga haidi phan basu adum ngamme adu tasu adum matam yam sangi dana adagi akoigi adi nungti gi su regular oina sijina ngamde ba aduna akoi Faruraga dandruff se mo hallakpagi yaoidana arna do handaki winter sidi akogi naturally ko dandruff free oina ba Mamaearth na akogi handak putho e newly launched tawba sigi na sigi lemon juice ka ginger ga na semba ko sigi lemon and ginger rain saiba product ani si putho e simasina anti dandruff shampoo ni simasina anti dandruff conditioner Sigi product ay yaris lemon sina akoigi samkhongda haidi hakatjaba gumba dagi dandruff gumba si phahalle aduga ginger si akoigi antibacterial properties ne sina akoigi kaino samkhong se healthy oina maintain tawga thamba ngamme adu si ai samti yam pharaga ko rough oibedo amai deba ko aduga sigi samkhongda su dandruff khra lei si product ani se sijinaraga yengse key ingredients singdi Lemon, it helps keep dandruff and flake away. Ginger, it suits a dry and itchy scalp. And this lemon shampoo reduces dandruff, gently cleans, suits itchy scalp, and it's a matte self-certified product. Mamaearth is an Indian brand and plastic positive. Mamaearth is cruelty-free brand, so no form of animal cruelty, which includes consumption of non-based food, will be allowed in the videos. Lemon conditioner. You have treated dandruff from your scalp with this shampoo and now it's time to treat the length of your hair. Apply lemon and ginger conditioner to tame frizzy and get soft and smooth hair. Lemon conditioner makes hair soft and smooth, keeps dandruff away, tames frizzy. It's a matte self-certified product. The brand pointers are Plant Goodness Initiative. Every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. Plastic positive. Mamaearth is plastic positive. They recycle more plastic than they use. They now recycle over 240 empty plastic every month. I hojik sijinaba loire sijinaba yam nungai product se ai samkhong si jo hojik amot pa mai so amau leitre do sam si yam soft oil ga nungai aduga sigi product ani se matte self certified oil aduga toxin free oil aduga sigi product se akoina dum regular use tawba yare aduga akoigi si sijina matung se akoigi sam se yamna soft oil ga ani shiny oil le aduga dandruff so free oil le Ado mayamna sigi product se pambi targadi akoigi coupon code E2023 se sijinaraga Mamaearth ki official website natraga app ta sangaga lei targadi 20% discount phangani aduga Mamaearth ki product se Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple da phangbigani aduga hojikti adum Mamaearth ki haidi akoi anakpa store da so adum phange adu mayamna haidi anoba store thengna tarsu comment natraga na message to ji u khairuba halla aduga saksa to hoji Henthoiba gi immunization gi hidaka pachat tawre yes hairo yes ko awe Henthoiba si masak se muzilla bani num sa na bagi sang sa bano thoiba ngasi kai sang sa hangam ko kai ga sa saka ade atopadi atopa kai sa Oh, yerumga oh. Henthoiba hoji desit loi dore nang kai do ba chattoino na hoji ABCD natia hidaka pa hidaka kai da kap ni kamai kapi ado Henthoiba na kamai kap toiba nang kap to ro hore Henthoiba kai gi kap kano hero na tro nang ko kamai kap toino doi dina kamai kap toino hai ma hauna kapoi do lauraga ima Seba sa yengo o amtan noksilo o aduga Yenge sida yengo Pazabro Salasiko
Akwai district hospital Kakching yaure. Ahanba ni sida hidak kabla isi. Hango. Kana hangni? Manungda. Ayu kaino gumba dikakta jala. Okay. Oh, ada thar immunization section haraga. Ahan malakpan na khangdabagi. Hura bro kapting ide. Ayo ga hai kai da ayo tawde. Oh. Tu sida immunization section tha leire. Da hangage changaga. Kapting ide ayo taw leire. Coba hidak kapasira. Coba hidak kapasira. Kapasya. Kaida kapan dino? Kaida kapan dori? Haubi? Juice thakchilo. Asa? Yenge, masak yenge. Kapiro. Ima. Yummy. Nasi, solo untuk hana kongsi saja. Ini baca. Kenapa kamu bisa kongsi? Ima. Mama itu kan. Ya dia. Khare loi re. Vitamin A. Sudah ini sendiri vitamin nanti. Ini beda thank you ya. Salah. Bye tawram mo. Bye tawram mo bo. Bye tawram. Hoi. Yare ko, chasi ko. Itu kayu nabro. Koi na nama saya di tidak kapi. Saya boleh. Mati kan boleh. Ang ayo na bro, yenge. Apa niya? Oh. Naba para ba na tro? Hari. Kawai de kapa ino hida. Hairo. Kaida kapi. Kaida. Aduda kapra. Makutta di kaptro. Kapra. Amte naba para ba na tro khoi thui ba. Adu nok lo kai no hapeta. Amta nusin ko. Noksi lo se amte yengaga. Hoji hida kapa loire ma khara khongare. Henthoiba khara khongare. Amok hoji akoi dukan sabam do dra hape changamge.
dukan sabam yaure. Akoy si pillar di haiba loire. Ama si tumgare. Kappada waramani ma tumgare. mayam akhoi mapham se Kaksingi hek main road matai dane hana electricity department lerambado adugi opposite adum oire adu mayam na office kumba kai kari adum rent bara longning balai taragadi adum mayam contact tobiro.